akawaambia piga nzenze, ati nimucure piga kinanda kugira ngo mbashe kwakira ili Mungu tuweze kumsikia Mungu. Ati nimucurange kugira ngo mbashe tuweze kupiga ili tuweze kula Mungu. Daudi ngo yiyegereza Imana yiwe. Daudi akamlaki Mungu. Hari igihe duhamagara Imana, saa zingine tunamwita Mungu bigasaba ko dutamba kugira ili tuweze kucheza Mungu akuje. Manure kwa Abdodo. Muweze kushusha kwa Abededom. Abdodo ngo numugabo wari waribereye mu gitaramo. Abededom ni mama aliyekuwa kwenye ibada. Kandi ngo yarafite abahungu. Alikuwa na vijana babatarami ambao walikuwa pia wanakeshea Mungu. Umfrero yaravuze ngo bashwa bayiretere ngo batakaso hawajasoma. Farasife sa. Amen. Ngo bibera ambao wanakaa Capini za lavare dentro se megare dentro. Murakoze mubarikiwe sana. Mana mwijuru ho mugisha. Mwagize neza. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Imana ishimwe cyane. Mungu apewe sifa sana. Turashima Imana iduhaye umugoroba mwiza w'umugisha. Mshukuru Mungu aliyetupa jioni hii ya baraka. Ndabizi hariho benshi bataronse umwanya nk'uyu. Najua kuna wengi ambao hawajapata baraka kama na hii. Ariko twebwe Imana yagiriye neza, reka dukome amashimeshi cyane. Lakini sisi ambao tumebarikiwa na Mungu wacha tushangilie kwa makofi mengi sana. Ndashimira kubw'ubuyobozi bw'itorero. Tunashukuru kwa uongozi wa kanisa. Pere kuri bishop nabo bakorana. Nikianzia kwa bishop na wanaotumika pamoja naye. Imana ibahe umugisha cyane. Mungu awabariki sana. Kwakira abashitsi ni umuco mwiza. Kuwapokea wageni hii ni mila nzuri. Kuko bagira umugisha. Kwa sababu wanayo baraka. Kandi ndabizi ko dusangira umugisha muri uyu mugoroba. Na ninajua wataweza kuchangia baraka jioni hii. Ndashima kubw'umukozi w'Imana Rugondera. Nashukuru kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Pastor Rugondera. Twarataramanye cyane. Tumeweza kushiriki pamoja naye. Ni vyiza kandi biraryoshe. Ni vema na tena ni tamu. Iyo watandukanye n'umuntu ukiwa umeachana na mtu ariko mugahura akimeze nkuko yarameze kera, lakini mnapatana bado akiwa vile alivyokuwa huko zamani. No mugisha ukomeye. Hiyo ni baraka kuu. Birababaje kandi na pia inahuzunisha guhura n'umuntu mwaratandukanye muri mu mwuka, kuweza kupatana na mtu mkiwa umeachana mkiwa kiroho ariko akaguhunga, lakini akiwa anakutoroka.
abo ntibabaho si wapo pia, akagukwepa pi, anatoroka kabisa. ariko iyo musanze muri ku gicaniro Lakini bado mkipatana mkiwa madhabahuni, ni umugisha ukomeye. hiyo ni baraka kubwa. Nabonye abana twataramanye buvira cyane, Nimewaona watoto tuliokuwa pamoja nao huko Uvira sana, babanyeshuri muri foyer. walikuwa wanafunzi. Imana ibaha umugisha namwe ko mwaje Mungu gutarama awabariki, kwani nanyi mmekuja kuweza kushiriki kandi mugikunda no gutarama. na bado mnapenda ibada. Ndashimira umukozi w'Imana Mfurakazi Namshukuru kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Mfurakazi twagendanye, ambaye tumetembea pamoja naye. Imana iguha umugisha cyane. Mungu akubariki sana. Bwana sifiwe sana. Amen. Ariko ndanezerewe, Lakini nimefurahi namwe mwafashijwe. nanyi pia mmeweza kubarikiwa. Tumupe Bwana utukufu. Asifiwe sana. Atukuze Baba. Haleluya. Ahimidiwe Jehova Jireh. Haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Tuimani cyubahiro. Atukuze Baba milele. Haleluya. Ahimidiwe Jehova. Haleluya. Asifiwe Mkombozi. Tugiye gutamba iminota 2. Tutacheza kwa dakika 2, hanyuma twaba tuganira ijambo alafu ry'Imana. tuweze kulizungumza neno. Sinoreka gutamba, Siwezi kosa kumchezea Mungu. abazi data na akajorite, Wanaojua babangu ni kilema, ariko azatambira Imana. lakini uwanga anamchezea Mungu. None nitugera mu ijuru, Sasa tukifika mbinguni Imana igaserutsa twakajorite na zatuyitambira. Mungu analeta vilema wanaomchezea, Nanje ugifite amaguru 2. nami ambayo nina miguu 2. Ko murumva ko atari urubanza Nasikia rukomeye. hiyo si ni hukumu ya ajabu. Niyo mpamvu rero ntambira Imana, Ndio maana namchezea Mungu, kumva bimeze neza. nasikie ikiwa tamu. Mucuranzi wacu Imana imuha umugisha Piga kinanda, Mungu ambariki. kuri wa murya nyine, Kwa hiyo mtindo, kugira ngo dutambe iminota 2. ili tucheze kwa dakika 2 Umva ijambo, tukilisikiza neno, ijambo muza kundindiraho. neno ambalo mtakuja kusimamia. Uyu mugoroba natekereje kutuganira ijambo rivuga ngo Jioni hii nimeweza kufikiria tuzungumze neno lisemalo kugarura Imana muri twe, kumrejesha Mungu ndani yetu, kandi tuyigarura ahantu hatatu. na tuweze kumrudisha kwa namna 3. Tuzane Imana mu mago yacu, Tulete Mungu bomani petu, tugarure Imana mu itorero, turudishe Mungu kanisani, tugarure Imana mu gihugu. na turudishe Mungu nchini. Ahantu hatatu tugarure Imana. Mahali patatu tutakapomrudisha Mungu, Tugarure Imana mu mago. tumrudishe Mungu bomanini. Umwana ahindukire yumva Imana, Mwana ageuke na kumsikia Mungu, umuvyeyi yumva Imana, mzazi pia amsikie Mungu, umugabo yumva Imana, mume amsikie Mungu, umugore yumva Imana, mke pia amsikie Mungu, abana bumva Imana. wana pia wamsikie Mungu. Mwitorero haboneka Imana, Kwa kanisa kupatikane Mungu, mwitorero abantu kwa baruhukire, kanisa watu wapumzike, mwitorero abantu basange kwa mw'Imana, kanisa watu wapate Mungu, igihugu mugisabikanye mw'Imana, nchi muweze kumtambaza Mungu. naho mu ndindi. Hapo ndipo mtangojea.
sauti haleluya. 15 gusa zonyine. 15 Hanyuma pekee. tubwirize. Alafu tuhubiri. Tuzamure ibiganza dutatu. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! 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 Amen. Amen. Haleluya. 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 Zoni zingahe? Harabura zitandatu. Baki sita. Ngo ntizirenge. Tatoa ili zisipite. Haleluya. 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 Mana mwijuru bamugisha. Amen. Nafashijwe. Nimebarikiwa. Nafashijwe cyane. Nimebarikiwa sana. Dota tubwize. Haleluya. 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 Bwana sifiwe sana. Amen. Uko tuzi nyindi minota ibiri umwe gusa muri ibi byawe hari kibazo. Ngakoza. Mungu awabariki. Igitabo cya kabiri cya Samuel. Kitabu cha pili cha Samuel. Gatandatu ibice 10. Gatandatu 12 umurongo wa 12. 6 mstari wa 12. Igitabo cya kabiri cya Samuel. Samuel wa pili. Ibice bitandatu umurongo wa 12. Sura yake ya 6 mstari wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Tusome kwa jina la Yesu. Bukeye babwira umwami bati Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana. Dawidi ahera ko arahaguruka aja gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu ayicura mu rurembo rwa Dawidi yishima. Amen. Niryo jambo turibuze kuganira. Ndilo neno tutakuze kuzungumza. Turavuga ngo kugarura Imana. Tasema kumrejesha Mungu. Ubu biteye ubwoba cyane. Saa hii naogopesha sana. Kubona umuntu akora, kuona mtu anatumika, kandi ukabona akoresheje imbaraga zose afite. na namna mtu anajukumika na anatumika na nguvu zote alizokuwa nazo. Kandi ukabona afite umwete. Na namna mtu anabidii. Ariko Imana yaragiye. Lakini Mungu akiwa ameenda. Umuntu ukabona yataramye. Unaona mtu amekesha kabisa. Ukabona umuntu afashije abantu yasirimba. Unaona mtu anawabariki watu akiwa wamesirimba. Ariko nta Mana akigira. Lakini hana Mungu bado. Ukabona umuntu yaramije. Unaona mtu anamsifu. Abamukurikira n'abamwumva bagafashwa. Wanaomfuatilia na kumsikia wanabarikiwa. Ariko Imana yaramutaye. Lakini Mungu akiwa amemwachilia. Hari ikintu kimwe naje gutahura. Kuna jambo moja nimekuja kuligundua. Imana iraguha. Mungu anaweza akakupa. Ariko ntiza yakicho yaguhaye. Lakini Mungu aweze akakunyang'anya kile alichokupea. Imana yoguha impano yo kuririmba. Mungu anaweza akakupa kipaji cha kuimba. Kandi ntiyi kwake. Na Mungu hawezi akakunyang'anya. Ugahora uririmba ariko yaragutaye. Unaendelea kuimba lakini Mungu akiwa amekutupa. Imana yoguha impano yo guhanura. Mungu anaweza akakupa karama ya kuweza kutabiri. Ugahanura abantu bagafashwa. Unatabiri watu wanabarikiwa. Kandi ntiyi kwake. Na Mungu hawezi akakunyang'anya. Ariko Imana yaragutaye. Lakini Mungu akiwa amekuachilia. Atukuze baba milele. Iyo dusoma ibi byanditswe, tukisoma maandiko,
atwereka ubwoko bwa Israeli. Yanatuonyesha taifa la Israel. Bari baturanye n'Imana. Walikuwa wanaishi na Mungu. Isanduka ngo babibonaga nk'Imana. Sanduku walikuwa wanaiona kama Mungu. Kandi niko byari bimeze. Na kweli ilikuwa namna hiyo. Kuko ngo yakoraga ibitangaza byinshi. Kwa sababu ilikuwa inatenda ishara nyingi. Niyo yari ibayoboye. Ndiyo ilikuwa inawaongoza. Niyo yari umwambi wao. Ndiyo ilikuwa mfalme wao. Niyo yababwiraga ngo mukoro. Ndiyo ilikuwa inamwambia fanyeni namna hii. Ariko lakini ngo bumva barambiwe no kuyoborwa n'Imana. Wakasikia wamechoka na kuongozwa na Mungu. Igiteye ubwoba abakristo bubu nyine. Kinachoogopesha wakristo wa kisasa basigaye banga no kuyoborwa n'Imana. Wanakataa na kuongozwa na Mungu. Bakayoborwa n'isi. Wanaongozwa na dunia. Ukabona bari mu bushake bw'Imana. Unapata wapo kwenye mapenzi ya Mungu. Ariko bayoborwa n'ibindi. Lakini wakiongozwa na mambo mengine. Uba abantu bafite ibibayobora byinshi. Watu wana vitu zinazoongoza nyingi. Atari Imana. Lakini si Mungu. Birasaba ko twongera kugarura Imana. Inafaa tumrudishe Mungu tena. Bwana sifiwe sana. Ibo ngo bavuga ko wao wakasema ya kuwa bashaka kuyoborwa n'umuntu. Wanataka kuongozwa na mtu. Batora Sauli. Wakamchagua Sauli. Kandi Sauli ni ntabwo ari Imana ari yamutoa. Na Sauli si Mungu alikuwa amemteua. Imana ngo ivyitegereje. Mungu alipotazama iramureba iramugaya. Mungu akamuona na kumgairi. Imana itoranya umwami yonyine. Mungu akamchagua akamteua mfalme mwenyewe. Ibatorera Daudi. Akamteua Daudi. Ariko ku ngoma ye. Lakini kwa utawala wake. Ngo bava mu bushake bw'Imana. Wakatoka kwenye mapenzi ya Mungu. Bava mu bushake bw'Imana. Wakatoka kwa mapenzi ya Mungu. Baribagirwa. Wakasahau. Batangira kuramya izindi mana. Wakaanza kusujudu miungu mingine. Imana bavamo. Mungu akatoka ndani yao. Imana iragenda. Mungu akaenda. Bicara bazi ngo babana n'Imana. Wakakaa wakifahamu yuko pamoja na Mungu. Ariko Imana yaragiye. Lakini Mungu akiwa ameenda. Mutamzi Kuhani Eli yari afite abahungu babiri. Alikuwa na vijana wawili. Hofu na Phinehas. Alikuwa Hofu na Phinehas. Abo ngo kuera ko yarashaje cyane. Kwa sababu alikuwa ni mkongwe zaidi. Atakibasha kubona. Bila hata kutazama. Ngo abahungu be baramusubirira. Wanao wakaweza kurudia kwa nafasi yake. Batangira kwakira ibitambo. Wakaanza kupokea dhabihu. Ariko ivyaha bibiri bakoze. Lakini dhambi mbili walizozifanya ngo nizo zabaye umuvumo ku bwoko ndizo zimekuwa laana kwa taifa lote. Ngo bituma Imana ibanga urunu. Na likamfanya Mungu aweze kuwachukia kabisa. Kandi ngo Imana iravuga. Na Mungu akasema ngo kubera ibivyaha abahungu bakoze. Kwa sababu ya dhambi hizi wa vijana hao waliofanya. Ntabwo nzongera kubana nabo. Sitawahi tena kukaa pamoja na wao. Imana ngo irarakarira igende. Mungu akasirika na kwenda. Ngo bicara ni sanduka. Wakakaa na sanduku. Bazi ngo bari kumwe n'Imana. Wakajua wapo pamoja na Mungu. Ariko Imana yaragiye. Lakini Mungu akiwa ametoroka. Bwana sifiwe sana. Amen. Ivyaha bibiri bakoze. Dhambi mbili walizozifanya. Ikintu cha mbere bakoze. Kwanza walichokifanya. Ngo barashabuye. Wameweza kukula mboga bila ruhusa. Ubu dufite abakristo bari mu kujabura. Saa hii tuna wakristo ambao wanakula vitu bila ruhusa. Kandi umuntu ukunda kujabura. Na mtu ambaye anakula vitu bila ruhusa. Azaba nk'uwihanganira kariro bukeye. Anaweza akavumilia moto kidogo. Ugakora ugatora ya mboga nini. Na kuchukua hiyo mboga kubwa. Azayihangana ariko yahiye. Anavumilia lakini akiwa amechomwa. Abakristo basigaye basha. Wakristo saa hii wanachomwa. Akaza yakoze ivyaha. Anakuja akiwa amefanya dhambi. Ijambo likamukoraho. Neno linamgusa. Urasa n'uwajabuye uteke ari kugasha. Unakaa ni kama umegusa kwa mboga lakini unihangane ngumenshi. Anasema wacha nivumilie niendelee kuchomeka. Ukuwo kwihangana ico wajabuye kuimba kigutwikira mfuko. Unaweza kuendelea kuchomeka na kitu ambacho unacho mfukoni. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo bari bariremeye umwe yiremera ikanya riresha gutya frusheti resha nkuko. Mmoja alikuwa na frusheti. Ngo igiro utwinyo tubiri. Ina meno kama mbili. Kandi umuntu ukunda kujabura azabanza kareba ko ntabantu bahaba mubona. Na mtu ambaye anapenda kugusagusa kwa mboga anaangalia ya kuwa hakuna watu ambao wanamtazama. Yewe baravuze ngo uwububa. Wanasema yule anaenda kificha ficho. Ngwabonwa nuhagaze. Anaona na anayesimama. Hari abantu benshi arimo kava ngo reka nyihishe. Kuna watu wanasema acha nijifiche. Ngo aha hantu ngo ntawombona. Mahali hapa hakuna mtu atakayeniona. Uje mu kuzimu. Uende kuzimuni. Uje hejuru y'ubutaka. Uende juu ya udongo. Imana irakubona. Mungu anakuona. Ushaburire hehe. Uweze kugusagusa vitu wapi? Ukora kore. Uweze kufanya vitu kificho. Imana irakubona. Lakini Mungu anakuona. Ibo ngo bombi bararebanaga. Wote walikuwa wanatazamana. Bagachungana. Na kuangaliana. Yabona uwa barasohotse. Akiona mwenziwe anatoka. Ngagakubitamo. Anagusa. Ngo akayitora akaja kwirira ku ruhande. Anaiba mboga na kwenda kukula kando. Wabo nawe ngo akarunguruka kareba ko uwa batarahasha. Mwenziwe naye anatazama kwa mwenziwe hajafika. Ngo Phinehas nawe agakorayo. Phinehas nawe anachagua mboga. Inkoni igasha ishize. Na hiyo mboga karibu zinaisha. Akabirabasha. Inahuzunisha. Imana
ngo irababara cyane. Mungu akawa na huzuni zaidi. Iravuga ngo aba basore Mungu akasema vijana hawa, kubera iki batangura kuri imbere yawe? kwa sababu kwa nini hawa wanaanza kukula mbele zangu? Kubera iki batamurika mbere? Kwa nini hawaji kunidhihirisha mbele? Ibo banshubije inyuma baje imbere. Wakaniweka nyuma wakaja mbele. Ubu hari abantu benshi, Kuna watu wengi bihimza imbaraga, ambao wanaweza kujisikia nguvu. Bumva bafite imbaraga, Wanajihisi kuwa na nguvu kabisa. akamango nje ndakomera. Anasema mimi ni mkuu, Kandi nina nguvu. akumva yo yirwana. Anasikia anaweza kupigana. Nta ntambara worwana utari Hakuna kumwe vita n'Imana. unaweza kupigana bila Mungu. Kandi nimba ushaka kurwana Na kama unataka kupigania Mungu, shira Imana imbere. weka Mungu mbele. Ubu nyine kinani abantu. Sasa kinachowashinda watu Nigituma Imana yabuze mu na mago. kinachomfanya Mungu atoke manyumbani Nuko bishize imbere ni bashira kwa Imana. sababu wamejiweka mbele, Mungu akamrudisha nyuma. Igituma amatorero menshi ananiwe. Sababu ni zipi makanisa yameshindwa? Nuko yishize imbere asubiza Imana. Ni kwa sababu wamejiweka mbele wakamwacha Mungu nyuma. Nimba ushaka ko bikunda, Kama unahitaji kuweze kuwa sawa, shira Imana imbere. mweke Mungu mbele Umukurikire. na umfuate, Bizakunda. na itakuwa sawa. Bwana sifiwe sana. Amen. Icyaha cya kabiri cy'ababashima. Dhambi ya pili ya vijana hawa, Ngo basambanyije wameweza abagore bari baje kufanya gutambira Imana. uzinzi na wake waliokuja kumtolea Mungu Ngo dhabihu, kubikora Imana ku mutima. na Mungu ikamgusa moyoni. Icyaha cy'ubusambanyi Imana iracaza. Dhambi ya uzinzi Mungu anachukia, Kandi cyanga urunuka. na Mungu anachukia kabisa, Kubera ko ubukuye Yesu Kristo wabambe ku bwawe. kwa sababu unamtorosha Yesu aliyethurubisha kwa ajili yako Kimbika ibindi bigirwa na Imana. kuweza kuweka miungu mingine. Ngo Imana irababara cyane. Mungu akawa na huzuni zaidi. Ngo Imana iravuga ngo icyo ngiye gukora. Mungu akasema kile nitakachokifanya. Ihushurira Samuel ari umwana muto. Akamfunulia Samuel akiwa kijana mdogo. Iramuzira amubwira ngo Samuel. Akamwambia Samuel, Ngo yitaba akaweza kuitika Eli. aramubwira ngo nditabye data. Akamwambia anaitika mwanangu. Ngo yitaba ubugira kabiri. Akaitika mara ya pili. Ubwa gatatu aramubwira ngo ni wumva uwo muntu. Akasema ukisikia mtu huyo, Uvuge ngo karame mwami wanje ndi hano nkumva. sema Bwana ni hapa nasikia. Imana iramuhishurira amubwira ngo Mungu akamfunulia na kusema icyo ngiye gukorera ubwoko bwa Israeli. kile nitakachokifanyia taifa la Israeli. Uzacyumva wese. Atakaye kisikia Ngo amatwi azacura injerere. ataweza kusikia masikio ya kiuma. Mu gitondo kare kare ngo aramubwira ngo mwana wanje. Asubuhi na mapema akamwambia mwanangu, Vuga icyo Imana yakubwiye ukimbira sema tukimpishe. kile Mungu alichokuambia usinifiche. Tukimpishe. Usinifiche. Aramubwira ngo Imana yababaye. Akamwambia Mungu ana huzuni. Yagaye cyane iby'abahungu Mungu bawe anaweza bakora. kuwa na huzuni ya vijana wako. Arabimubwira byose. Akamwambia yote. Ariko ngo Imana yohereza Abafilisitiya. Lakini Mungu akatuma Wafilistia. Barabatera. Wakaweza Ngo kuwapiganisha kugeraho intambara yakomeye. mpaka vita ikawa Ngo kubwa. bumva ko bozana isanduka. Wakasikia wanaweza kuleta sanduku. Ariko Imana yari yarabasize. Lakini Mungu alikuwa ametoroka. Hari igihe abantu benshi baterwa. Wengi wetu wanaanguka. Agafata za Bibiliya. Anachukua Biblia. Ngo mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Kutoka shetani. Toka ibilisi. Ikamiguseka. Na shetani anakucheka. Ikavuga ngo wewe uri wanje Imana Sema yarakutaye. wewe ni wangu, Mungu amekutoa. Ndagushoboye. Ninakuweza. Ukarwanisha intwaro Imana yaragusize. Unapiganisha silaha Mungu akiwa amekuacha. Ni byiza ko tuzana Imana muri twe. Ni vizuri tulete Mungu ndani yetu. Kugira ngo intambara turwane. Ili vita tunayopigana, Imana ari turwane. Mungu ndiye atupiganie. Bwana sifiwe sana. Amen. Imana ngo iravuga ngo nukuri. Mungu akasema hakika Ndabihorera. nitawaua. Imana ngo barayitwara. Mungu wakambeba. Isanduka ririnjira. Sanduku likabebwa. Ngo Abafilisitiya bararisha. Wafilistia wakalibeba. Baravuga ngo dutwaye ya mana ya. Wakalibeba mateka wakasema tunaombea Mungu wetu Bishoboye. ambaye anaweza Ngo kandi yimbaraga. na ambaye ni wenye nguvu. Baravuga ngo none mureke Imana. Akasema wacha Mungu Zirarane. zilale pamoja. Ngo Dagoni baragenda aho Dagoni yegetse. Wakaenda pale Dagoni alikuweko. Ibigirwamana bitaza bivuga. Miungu isiyosema Kandi bitaza vyumva. na isiyosikia Bibaho ngaho bituye. zinazokaa hapo tu. Ibrahimu umusumwe ngo Isetera yakoraga ibigirwamana. Ibrahim siku moja babake Tera alikuwa anafanya miungu. Ngo Isara musiga ngo yirirwa yanitse Imana. Babake akamwacha aendelee kuiweka miungu hapo. Imana zibiti bazanika kugira ngo zitabaraga. Miungu ya miti wanaiweka kwenye jua ili siweze kukauka kabisa. Bakazisiga n'amavuta kugira ngo zitabaraga. Wanaipaka mafuta ili siweze kuparara. Igiti ngo gisambuke. Na mti usikatikati. Izuba rimare kwaka rya saa 9. Jua lilipowaka la saa 9. Ngo aritegereza. Lakini akatazama. Ibrahimu wo kwizekuruza wo kwizera. Ibrahim ambaye ni babu wa imani. Aravuga ngo ari kwizimana. Akasema lakini Mungu huu. Izi ngizi kweli zirabona kweli. Hizi miungu kweli zinaona. Ngo afata kijya kimana kinini. Akachukua hiyo Mungu mkubwa. Wahondagura tujya duto twose. Akaweza kupiga ile miungu midogo. Akaikatakata. Ise ngo ashike. Babake alipofika aramubwira ngo umva data. Akamwambia sikiza baba. Ati izuba ryatse kijya kinini kirasaraga kubita turiya duto twose turavunguka. Jua limewaka alafu hicho kikubwa kaweza kuangukia hizo ndogo ndogo. Abagabo bose barahaguruka. Waume wote wakasimama. Baravuga ngo nimwumvire ijambo. Wakasema sikilizeni neno hili. Uyu mwana wa Ibrahimu tumukubite. Huyu mwana Ibrahimu tumchape. Kubera Imana yazivunguye. Kwa sababu ameweza kumwangamanga Mungu. Ise ngo aravuga ateseye. Baba akasema lakini kwiki kimana cyacu kizakivuga kandi kigakora. Hii haiongei haifanyi. Hiyo muretse kikarwana urugamba gonye. Simwache ipigane vita.
abandi bagabati kweli Wengine wakasema lakini iki kimana cyokora gahunda hii miungu inaweza ikafanya ngo nini? baracihorera Kati. n'Imana zitazazivuga Ni miungu isiyosema kandi zidakora na ambayo haifanyi, zidafite nihekezo. zisizo hata mwisho. Dagon ngo ibararana n'Imana, akalala na Mungu. yararanye na Dagoni iraremba, Dagoni irakubana, Dagoni bucayaguye. Imana ngo yitegereje Dagoni irayireba. Mungu akamutazama Dagoni, ngo basanga umutwe uri ku muryango, wakapata kichwa kipo mlangoni, basanga amaguru ari hari, wakapata miguu iko hapo. ngo bagerageza kubrikori, Wakajaribu kuunganisha, bashakisha za superglue, wakatafuta vitu za kuunganisha, kandi igiti kuri superglue na mti kwa superglue kiza gifata, wanga inashika, bafata umutwe bazara superglue baratera, wakaleta superglue wakaweza kuweka. hari igihe umwuka w'Imana, imbaraga z'Imana, saa zingine roho wa Mungu batubwiye zisamura, ambazo zinaweza kubomoa zigasenya ibigirwamana na kubomoa miungu bikavunagurika, na kuweza kubomoka, bagashakisha makoro yo kugerageza wanatafuta superglue ya kuweza kuweka hapo, ngo bahisha siri kandi Dagoni yakubiswe, wakaweka siri na Dagoni ameanguka, bahisha siri kandi Dagoni yakubiswe, wakaficha siri na Dagoni amekatakata. Ijoro rya kabiri, Usiku wa pili, Imana iravuga ngo sinorarana n'indi Mungu akasema silani na miungu mingine. n'Imana itashaka kuiharika. Ni Mungu ambaye hataki muweke na Mungu mwingine. Abantu benshi baharitse Imana, Watu wengi wameweka miungu mingine, abantu benshi bazanye ibigirwamana, watu wengi wameleta miungu abantu mingine, benshi bafite ivyo biri, watu wengi tumaini vitu vingine, sizo, lakini miungu hiyo si ya kweli. Imana yonyine yaduhaye. Kuna Mungu pekee aliyetu, kandi yongiyo yaranesheje na huyo ameshinda, kandi yigiye ku ntambara nta numwe, na akienda vitani hawezi akashindwa. Bwana sifiwe sana. Amen. Ijoro rya kabiri, Usiku wa pili, iravuga ati Dagoni ndagusiribanga ndaguhindura, akasema Dagoni nitakumaliza. ngo basanze Dagoni mu gitondo, Wamempata Dagoni asubuhi, ngo basanga noneho yabaye umusenyi, wakapata amegeuka kuwa kama mchanga. baravuga ngo duhuriza noneho kwishi, Wakasema tunajaribu mara nyingi, aha kurabona ko twoba lakini tugiteranyije, hapa hatuwezi tukaunganisha Dagoni. bafata megafone, Wakaweza kuchukua megaphone. Dagoni ntigihari, yahindutse umusenyi, Dagoni imebadilika kuwa mchanga. ya Mana yaje yabaye nabi, Hiyo Mungu amekuja akiwa mbaya. ayo makuru muyamenye. Habari hizo jueni. Abagati Wame wakasema yes. Dagoni yari atuzana Imana ya Israeli, Dagoni iliyokuwa imeleta Mungu wa Israeli ntigihari, bado hayupo. ijoro rya kabiri, Usiku wa pili, Imana ngo ibatera ibivyimba, Mungu akawaletea vimba, ngo kuva ku mushefu guverineri, kutoka kwa gavana, abategetsi, wala viongozi, abana na watoto, abamama, wamama, bose wote ngo bavyuka bavyinze ibivyimba, wakaamuka wakiwa na vivimba. uwikivyimba. Mtu anakaa na Baravuga ngo abanyeshedodi baravuga ngo Imana yaje yabaye nabi, wakasema huyu Mungu ametomboka, ngo mureke tuyijane Gati, tumpeleke Gati. ngo bayirozi Gati, Kampeleka Gati. ijoro yatashi Gati, Usiku alienda Gati, Imana ngo yohereza abasirikare b'imbere, Mungu akatuma askari wake mbele. usaririmbe bimwe zibuza abantu amahoro mu nzu, Hata panya moja inawakosesha watu amani nyumbani. mukayumvira muyishake Eti mugatege mtafute dutege imu mtege. ibazaga Imana yohereje imbeba 50 mu wabo, Sikiliza tata, Mungu ametuma Kara panya akavuyo. 50. Ilikuwa ni kara kelele. akavuyo, Ilikuwa ni ngo kelele. igisagara cyose batambika bagahura n'imbeba, Jiji lote wanapatana panya. kandi bene izo ngwizo zatumwe n'Imana, Na hizo zimetumwa na Mungu. zizazija ku murongo, Zinaenda kwenye line. zizama zigenda ku murongo, Zinaenda kwenye line. zama zitonda umurongo, bagahura n'imbeba nk'ijana zyaziga, Wanapatana na panya kama 100 zikizunguka. twatumye nakazi kacu, Ni kazi yetu. nubwo dusuzugura ariko nubwo Hata kama tunadharaulika, lakini turabasirikare ba Kristo, sisi ni wanajeshi wa Kristo. Bwana utugo, Haleluya. atukuza baba, Amen. Bwana sifesa. Asifi. Mu gitondo ngo abatware barahura, Asubuhi wakapatana. kandi isanduka ryamaze amezi 7, Na sanduku limemaliza miezi 7. muri ayo mezi 7 bari bakubititse, Kwa hiyo miezi 7 walikuwa wamepigwa, barahura, wakapatana. namwe imbeba zaraye ziteye iwanyu, Nanyi panya zimekuja kwenyu, ati habe n'ubu zisize, na hata saa hii nimeziacha. ati dore ya Mana we, Ona huyo Mungu. Bwana sifesa. Imana iziri igakoresha abasirikare b'inda Mungu ambaye anaweza kutumia hata CF. kuri Farao, Chawa kwa Farao. kuri Farao Kwa Farao yohereje abasirikare b'inda, ameweza kutuma chawa. urebe Angalia inda wovuna gutya, chawa ambayo unaweza ukakatakata, ariko Imana yohereza ari umusirikare, lakini Mungu akatuma ikiwa habuza abantu amahoro.
wakakosana. muri ako kanya ngo barahura Kwa muda huo wakapatana. kandi ngo Abanyisiraheli bariko bataka Na Wanaisraeli walikuwa wanalia. Samueli ngo bamwegera Samuel wakimwatazama baramubwira ngo dusabire imbabazi kamwambia omba msamaha kwa Mungu yongere kandi twigarure ili Mungu arudi kwetu. Imana ngo irirwanirira Mungu akapigania. Imana irirwanirira Mungu akajipigania. ngo ikora kazi yonyine Akafanya kazi mwenyewe. aravuga ngo yemwe bwo Kasema ona, nimureke Imana acha aho Mungu kugira ngo itugere kuko kuliko atufanye namna hii, aho kugira ngo ituremze gutya kuliko atufanye namna hii, tuyigerageze tumjaribu turebe ko ariyo tuone kama ni ngo yeye. bafata inkazi ibiri z'amarisa Kachukua ngombe 2 ngo bazisigisha imitavu wakaweza kuacha ndama zake. wumve aho inka yibagirwa Sikiliza, ngombe Isau, inka yiriza ngombe ambayo imezaa mara moja, yibagirwa umutavu yibagirwa inyana yayo ikasahau ndama, ngo baterekaho wakaweza kuweka. ariko baravuga ngo Imana Lakini wakasema Mungu huu titwoyohereza nta maturo hatuwezi kumtuma bila sadaka. yewe iyo twagaruye Imana Tukumrejesha Mungu ituzanira iminyago inaleta iyo mateka. twagaruye Imana Tukileta Mungu izituzanira ibyacu byacu anatuletea yetu iyo yaliyopokonywa. twagaruye Imana Tukimrejesha Mungu igisha yacu yahambiriwe baraka zetu izigaruka inarejea. iyo twagaruye Imana Tukimrejesha Mungu ubukene Satani yatubana umaskini urashirikazana ubutumwa unaishi, inaleta utajiri. iyo twagaruye Imana Tukimrejesha Mungu indwara zakubase maugonjwa aliyokutawala zihunga zikagenda yanatoroka na kwenda, hakaza ubundi buzima na bushya kunakuja maisha mapya. Imana igatanga ubuzima bwiza Mungu anatoa maisha mapya. tumupe Bwana wetu Haleluya. Pema. Haleluya. atukuza baba mimi Asifi. humvira ijambo bakoze Sikiliza hii kile wamekifanya. baravuga ngo ubu nyine Wakasema saa hii ngo nidukore agasanduku gato tuweze kufanya sanduku ndogo ngo gashushanyije n'iri sanduku ambayo inafananishwa na sanduku hii ngo kizahabu ya dhahabu, ngo kandi dukore ibivyimba bitanu na tuweze kufanya vivimba kuko 5 bari bafite intara kwa zitanu sababu alikuwa na mitaa 5. ngo bijya bivyimba byatumezeho Hizo vivimba ngo zilizokuja kwetu, guverineri azaserukira ikivyimba kimwe yule mkuu wa mkoa aweze kuwakilisha kizahabu ya dhahabu. ubu nyine izahabu zirahenze cyane Dhahabu kwa sasa ina dhamani. urabona kariya gatemeri k'amazi gatoya Mnaona huyo kifuniko ndogo ya maji. Bwana sifiwe sana Amen. turi kumwe Tuko pamoja. ubu none muri iki gitondo bambwiye Asubuhi wameniambia aka gatemeri hii kifuniko aka hiyo kari mu idolari 880 ni $880. kurabona Unaona? numara ukora isanduka ry'izahabu Alafu ufanye sanduku ya dhahabu. ugirege ibivyimba bitanu by'izahabu Alafu ufanye vivimba 5 za dhahabu. numara ngo ufate imbeba zitanu z'izahabu Alafu uchukue panya 5 za dhahabu. ariko Imana ni sawa noneho ngo baravuga ngo nitumara kubikora gutyo Wakasema tukifanya namna hiyo aya maturo agende hizi panya ziende. iminsi bari bagize batari kumwe n'Imana Siku walizokuwa wakimaliza bila kuwa na izi Mungu, zahabu zizabazamu hizi dhahabu hizi ziweze kuenua. ngo inka baziterekaho isanduka Ngombe wakaweka sanduku, ngo zibagirwa inyana zazo ikaweza kusahau ndama zake, ngo zamaze zerekeza inzira y'ubusamu zikaelekea njia, ngo zerekeza i Beti-Shemeshi zikaenda Beth-Shemesh, ngo zigeze haruguru y'umurima wo zilizofika juu ya mlima, ngo zigeze haruguru y'umurima wo kwa Yosuwa zilizofika juu ya shamba la kandi Yoshua, ngo bariko bahinga bari mu mirima yabo Abanyisiraheli na alikuwa analima wakiwa shambani ya ngo Waisraeli. barangiza Imana Wakamtazama Mungu, barangiza ngo isanduka riraje wakaona sanduku ngo limekuja, barirukanka bose barahinga wakakimbia wote wakatoka kwa Yosuwa mashamba, aravuga ngo tubonye Imana ije wakasema tumemwona Mungu akija. igare rishasha ryari rihari Na ile gari lilikuwa ngo araritema akalikatakata, ngo afata inka zibiri za nka zibiri akachukua ngombe 2 ngo azitambira Uwiteka akaziweza kutoa dhabihu. abantu barasirimba baranezerwa Hapo wakacheza wakamfurahia, baravuga ngo Imana yongeye kuza sema Mungu ameweza kurudia. ariko ngo bakora akantu Lakini wakafanya jambo moja, ngo abagabo 70 waume 70 ngo baravuga ati nimureke turunguruke muri iri sanduku wakasema wacha tazame kwenye sanduku hili. Imana yamibica aho Mungu akaua kifudifudi, barapfa wakafa kigafla. hari Imana yogaruka Saa zile Mungu anaweza karudia, twara nabi kandi yaje na unajichukulia vibaya akiwa amekuja, ikakwica na Mungu anakuwa hapo hapo. hari giziza yarakaye Saa zingine anakuja akiwa amesirika, hari Imana izirakara Mungu anasirika. hari Imana izirakara mu itorero iyo yabonye yagiye Mungu anasirika kwa kanisa akiona ameenda, igatangira kubakura anaanza kuwaondoa. ubundi uko bigenda Vile inaenda, ubundi Imana Mungu izifasha umuntu imufite mu inyungu anamsaidia mtu akiwa na faida kwake. yego Yes. murubisha ko kantu Nasikia jambo hilo. Imana izifasha umuntu Mungu anamsaidia mtu igufite mu inyungu akiwa na faida kwako, iyo yabonye nta nyungu akiona uyimari hana faida kwako, iyo kwitegereje kabona nta nyungu mari akikutazama na anaona hakuna faida, izikureka anakuacha. hega nawe Hata wewe uzukora ikintu kigufite inyungu unafanya kitu ambacho kina faida iyo kwako. curuje ntubushaka inyungu Ukifanya biashara si none unatafuta wo faida. kugira Imana Akikufanya Mungu wogenda mu bidafite inyungu unaweza kwenda kwa vitu ambazo hazina Imana faida. ihumugisha Mungu anabariki umuntu ifite mtu inyungu ambaye ana faida kwako. iyo ubona igufite inyungu Akiona ana faida kwako, itanga umugisha kuri atatoa baraka kwako.
imana ngo iragaruka Mungu akarudia ngo baravuga ngo tujane kwa binadamu wakasema tumpeleke kwa binadamu ngo bafata basabira umugisha Elazaro umuhungu we wakamwombea baraka Eliazar ngo baravuga ngo isanduka ryicara wakasema sanduku likae hapa ariko ngo imana iraceceka lakini Mungu akanyamanza hari igihe imana isa muri twe saa zingine Mungu anakuja kwetu ikabona nti turacika ku ngeso za lakini kamere Mungu anaona hatujaacha tabia zetu ikabona nti turava ku ngeso za kamere anaona hatujatoka kwa tabia zetu igaceceka ananyamanza imyaka 20 miaka 20 ntawerekwa bila kuonyeshwa ntawurota bila kuota ntawubona n'ikintu ndaki bila kuona hata jambo moja imana yaracecetse Mungu akiwa amenyamanza imana yaracecetse Mungu akiwa amenyamanza Daudi ngo ariko yubaka ihema ry'Imana Daudi alikuwa amejenga hema la Mungu ngo amaze kuzuza ihema alipojaza hema aravuga ngo nimugende munzanire Imana akasema nenda mkaleta Mungu ngo atuma Uza akamtuma Uza atigenda uzanire ya nenda ukalete Mungu huyo inka ngo igihe zariko zigenda ziratsikira ngombe wakati zilikuwa zinaenda wakaanza kuanguka bagira ishaka ryo kuja kuramira Imana akawa na shughuli na jukumu la kwenda kuchunga Imana iramubwira ngo yewe Uza we Mungu akamwambia wewe Uza hausundwanirira hakuna yule anaweza kunitawala mimi napigana peke yangu hausurwanirira Imana hakuna anayepigania Mungu nusha kurwana intambara y'Imana ukienda kupigana vita ya Mungu nusha kurwana vita vy'Imana zoro ukipigana vita ya Mungu utashindwa ngo arafa ko kai akafa hapo umwami ngo aravuga ngo Imana yaje yara mfalme akasema Mungu amekuja akiwa amesirika hapfuye abagabo 70 kumekufa waume 70 hapfuye na Uza na Rine na Uza ambaye nilikuwa namkubali amekufa umutanzi nemeraga mu rwego rw'Imana niliyekuwa nikimkubali mukuru na warapfuye mkuu amekufa ati mumanure kwa Abdodom muweze kushusha kwa Abededom Abdodom ngo numugabo wari waribereye mu gitara Abededom ni mali aliyekuwa kwenye ibada kandi ngo yarafite abahungu alikuwa na vijana babatarami ambao walikuwa pia wanakeshea Mungu umfrero yaravuze ngo bashwa bayiretere ngo batakaso hawajasoma farasife sa amen ngo bibera ambao wanakaa hapo mukagoroba ngo babone sanduka barageza jioni wakaona sanduku imekuja president aravuze ngo rais amesema ngo sanduka ribere baya sanduku likae hapa barabwirana makuru wakaambiana habari ati sewe sijyo gisha abagabo 70 si hilo ndilo limeangamiza 70 watu wa mutamzi mukuru sijyo jamisha huyo kwa ni mkuu siye pia ameangamiza na sanduku hilo kandi abanyamakuru nabo na wanahabari hao pia ubu barageze kura abanyamakuru saa hiyo wamefika mbali sanduku gisha abagabo 70 nimeoa ume 70 Uza yapfuye Uza amekufa ubu bararimanuye saa hiyo wamerishusha wamerishusha bigiye kwa Abdodom imeenda kwa Abededom uwo mugabo n'umukene wibera aho hepfo mu cyaro huyo ni maskini anayekaa huko jijini ariko icyo tuzi ni umutarami lakini kile tunachojua anakaa kwa Mungu na anakesha Bwana utukufu haleluya amen amen bakucuranga gatoya papa curanga gatoya mwumva ukuntu noneho ga yaratashe nimugoro ati bana yaje yamana nakasababira yashitse hano mu rugo huyo Mungu amefika amefika ati maze mwitange akamwambia mke wewe uendelee tu mumisi yake da na nono za turengele tugeze kuva na nono za turengele tugeze kuva ngumugabo akamubwira ngo subiramo mumana mwambia rudi bakwiringira barayimwa tugufite titwifuza undi murengezi tugufite titwifuza undi murengezi Imana yageze mu rugo Mungu akifika nyumbani Imana yashitse mu rugo Mungu akifika nyumbani igitaramo kirongera ibada ikaanza huduma zika ngumwe akavuga amashimwe y'Imana mmoja anasema shukrani za Mungu Abdodom ngo akabwira abana Abdodom anamwambia Mungu wa mtoto ngo twayisengaga tutarayibona tulikuwa tunaomba bila kumuona twayisengaga itarashika tulikuwa tunaomba bila kumuona twasabaga byinshi itarashika tulikuwa tunaomba mengi bila ariko kumuona mu gihe yashitse lakini kwa wakati amefika wakati amefika ati nimuvuge muyikorera sema mkimgusa yewe iyo turi kumwe n'Imana tukiwa na Mungu tuzaduhamagara cyane hatuiti sana ubikibabaje cyane saa
Sahi kinachohuzunisha abantu bari mu gusenga watu wanaomba akamara ku ukwezi hasenga anamaliza mwezi akiwa Mungu. Imana yo baragiye Mungu ameenda ukwezi kose mwezi wote uri kwitaji rimwe ukiwa kwa hitaji Imana moja yo baragiye Mungu maybe ameenda ariko ngo bariko bayikorera lakini walikuwa wanagusa Mungu ngo bakayikorera na kumugusa ngo mana we Mungu. ejo vyocamo Kesho inaweza ikawa ubukene bwogenda maskini unaweza ukaenda ngo mu gitondo kare kare asubuhi na mapema. abanyamakuru bari bahavye Wanahabari walikuwa wamefika. none Kwa hivyo aho mwaraye gute melalaje ko tusanze twibereye nayo tu takibazo none ngo batangiraga amafyeri wakaanza sasa kurembeka kubera ko bari bafite Imana kwa sababu walikuwa na Mungu. hari abantu bazagira amafyeri Kuna watu ambao wanatembea vizuri ariko nta Mana lakini bila Mungu ni bure. ahubwo mfite Imana Lakini ukiwa na Mungu nashaka nkigendera gute hata utembee. kubera ko twese Imana isibaye bana sibasa aho none mwavyutse muravyuka nyine Mumeamuka mkaamuka sasa. kuko twibanira nayo Tunaishi naye. ko twe tuyimenyereye Mbona sisi tumemzoea? ubu turi mu bisubizo Saa hii tuko kwa majibu. kandi iyo vyakomeye Na ikiwa nzito bamwe ntibakiramukanya wamoja hawasalimiani ni ugupepeye ni kuweza ngo ntakiramutsa abantu hawezi kuwasalimu watu. yewe nimba utagira Imana ugapepeye abantu Kama una Mungu na unawapunga watu mkono uri zero wewe ni sifuri. nushaka uzoke bugufi Wewe nyenyekea uramutsa abantu salimia watu. ufite Imana Akiwa na Mungu atanga umugisha anatoa baraka. udafite Imana Ambaye hana Mungu atanga amagambo anatoa maneno. ubikibabasha abantu benshi Kinachohuzunisha watu wengi bakunze kuvuga wanapenda kusema ariko gukora kwabaye lakini kutumika kumekuwa gusenga kuomba kwabaye guke kumekuwa kuchache ahubwo kuvuga lakini kusema kuba kwingi kumekuwa kwingi. yaba vyari bishatse Ingelikuwa vizuri ngo icyo tuvuga kile tunachosema dufite Imana tukiwa na Mungu tanga umugisha tutoe baraka. abafite Imana Wanao Mungu batanga umugisha watoa baraka. abafite Imana Wanao Mungu icyo ufite n'icyuzuzo kila unacho ndicho utakachokitoa. abafite urugambo nirwo batanga Wale ambao wana masengenyo ndio wanatoa. bana sifesa ngo mu gihugu ahantu hose baca amakuru Kwenye nchi kukapita habari ngo biravuga ngo muri Israeli wakasema kwa Israeli wote ngo Imana yavyutse Mungu ameamuka kandi ngo kwa Abdodom na kwa Abededom ngo ni bazima wako salama. ngo na amahoro Wao wako salama. abarundi bazavuga ngo amahoro Wengine wanasema Warundi wanasema salama. ngo amahoro bazaramukanya bavuga ngo amahoro abarundi Wanasema amani. bana sifesa Amen. ngo yari amahoro Ilikuwa ni amani. ngo umuntu wese Kila mtu ngo akareba muzi niki cyatumye kilichofanya ni kipi? bareba muri statistike Wakiangalia kwenye statistic bareba mu mezi 3 wakaangalia kwa miezi 3 basanga ni umukire ku rwego wakapata ni tajiri wa kutokea. zagenze gute Imekuwaje? umuntu wese ngo aho yumvise ayo makuru Kila mtu akisikia habari hiyo kandi ngo akumva nta wapfuye na akasikia hakuna yule amekufa ngo yafashe ituro amechukua sadaka. ngo uwajanye inkaka yitwara Aliyobeba ng'ombe anabeba, uw'intama akayijana anayebeba kondoo anabeba, uw'ifaranga anaye pesa. ngo abahungu bo kwa Abdodom Vijana wa Abededom ngo umwe aje kuri kesi mmoja akaenda kwenye kesi. mubike neza Muweze kuweka vizuri, mureba bongere badutwarira inka muangalie wachungaji wabebe ng'ombe, ni mureba abashorera n'intama angalia wale watakao beba kondoo. ngo baricara baguma kuvuga makuru Wakakaa wakaendelea kuzungumza habari, ngo bakabona abandi baraje bashorera wanaona wengine wakakuja wakileta vitu. Abdodom ati bahungu ni mutege bariya nabo Abededom, muangalieni watu hao, mwumve ko Imana izigira neza sikilizeni vile Mungu ni mwema, mwumve ukuntu Imana izi kumurura imigisha yawe sikiliza vile Mungu anafungua baraka, mwumve ukuntu Imana izi guha umugisha wawe sikiliza vile Mungu anakupea baraka. igituma abantu benshi babuza amahoro Kinachofanya watu wengi wakose amani nuko nta mana kwa bakiri sababu hawana Mungu, ariko ufite Imana lakini anaye Mungu afite amahoro ana amani. igituma abantu benshi bakenye Kwa nini watu wengi ni maskini? nuko nta mana bakiri Hawana Mungu ndani yao. igituma abantu benshi indwara zibaba Kwa nini ugonjwa unawatawala? nuko nta mana Kwa sababu hawana Mungu. ariko tumaze kuzana Lakini Imana tukiwa tumemleta Mungu, zose yote biba bibaye yote yamekuja. umwami ngo Dawudi yumva amakuru Mfalme Daudi akasikia habari, niho twumvishije ndipo tumesikia. ngo Dawudi ateguza umunsi mukuru Daudi akaandaa sikukuu, arabanga umunsi w'umunyenaka akasema siku fulani muzozana isanduka muri kure kwa Abdodom leteni sanduku litoke kwa Abededom kandi ngo muricyure mu na rurembo muweza kulirejesha kwenye maskani yetu, ati kuko ubu nyine Imana kwa yawe sababu sasa Mungu. ariko ngo bari bakoze ikintu gikomeye Lakini walikuwa wamefanya jambo kuu. Samuel ngo yari yakoze akantu kamwe Samuel alikuwa amefanya jambo kuu, arababwira ngo abanyisiraheli mwese akawaambia Wanaisraeli nyote ngo duhurire imisipa tupatane huko Misipa kandi ngo mwimure ibigirwamana na muweze kutoa miungu ngo mubikure mu na muweze kutoa ngo bigende mukureho Imana na yende itoke, mtoe Mungu. Imana za bari ngo muzigize Miungu ya bahari toweni, ngo nimumana kuzigiza alafu mkizitoa ngo umuntu wese azozana akanta avomera mu kila amazi mmoja alete kifaa cha kuchota maji. ngo bose bahurira imisipa Wote wakapatana huko Misipa kandi ngo bahurirayo nta numwe gifite na ikigirwamana wakapatana bila mtu kuwa na Mungu, nta
nta numwe gifite ikigwama bila mtu kuwa na miungu. ngo baza bafite ngo aravuga ngo umuntu wese avoma amazi Akasema kila mtu ashote maji ngo avyarira amazi imbere ye na aweze kumwanga maji mbele yake. arababwira ngo tugiye gukora gahunda Akasema tunataka kufanya mumbe mpango Samuel kunti yababwiye ngo umuntu wese avyarira amazi imbere kila mmoja aweze kumwanga maji mbele yake. ngo abavyarira amazi imbere yabo bose Akaweza kumwanga maji mbele yako wote. ngo arababwira ngo nimwipange mupfukame Akawaambia jipangeni mpige magoti. ngo barasenga Imana Wakaomba Mungu. ngo afata umwana w'intama muto Akachukua mwana kondoo mdogo. ngo afata umwana w'intama muto Akachukua mwana kondoo mdogo. ngo utamba igitambo Akaweza kutoa kama dhabihu. ngo abasabira imbabazi ku Mana Akawaombea msamaha kwa Mungu. ngo abasabira imbabazi ku Mana Akaombea msamaha kwa Mungu. ngo Imana irabumvira Mungu akawasikia akiwa mbinguni. iravuga ngo imbabazi ndazibaha Akasema niwasamehe kubera ko mwimivuga kwa sababu mmetoa miungu ngo mbahaye imbabazi na nimewapa msamaha. ngo umwanzi arabatera Na adui atawapiga. kandi yabateye bari muri ico Na gihe amewapiga wakiwa kwenye tendo hilo. ngo Imana iravuga ngo nta wotera waje Mungu akasema hakuna anayepiga yule niliyekujia. nta wotera waje kunyaka imbabazi Hakuna yule anaweza kupiga yule aliyekuja kwa basinda msamaha. abafilisitiya Wakawashinda Wafilistia kandi ngo bafata uduce twinshi na kaweza kuchukua sehemu nyingi. ngo bemera ko Imana yatanze imbabazi Wakakubali ya kuwa Mungu ametoa msamaha. ikiza kikwereka ko Imana yagarutse igatanga imbabazi Kinachokuonyesha kuwa Mungu amerejea na kuweza kutoa msamaha nuko izi gutsindira intambara ni kwa sababu Mungu atashinda vita za zamani. niko izi gukuriraho imisozi ya kunani Anakutolea milima iliyokushinda. niko izi gukuriraho imisozi ya kunani Anakutolea milima iliyokushinda. hatukuze baba mire ayi midio Jehova je akora ijambo ryiza Daudi Kafanya jambo nzuri Daudi. ngo afata igwi y'abaririnzi Akaweza kuchukua kundi la waimbaji. aravuga ngo mutangire kuramya Akasema anzeni ndi kusifu. mu kubabazwa n'abaramyi b'iki gihe Na huzunishwa na wasifuji wa siku hizi baramya bakaramya Imana ambao wanasifu Mungu, bagahimbaza Imana wanamwabudu Mungu, bakaramya Imana wanamwabudu Mungu na bakayihimbaza wanamsifu, ariko Imana yarabata lakini Mungu akiwa amewatupa, ariko Imana yarabasize lakini Mungu akiwa amewacha. birababaje bwoko bw'Imana Inahuzunisha taifa la Mungu. yaba vyari vyiza kugira ngo Ingelikuwa turamye vema ili tusifu. umugwi wa mbere waza Na kundi la kwanza la Azafu ngo wararamije wameweza kusifu, ngo uraramye wakasifu, ngo uraramye wakasifu, uraramye wakasifu, uraramye wakasifu. ngo Dawidi arabitegereza Daudi akawaangalia yamavuga ngo uyu mugwi akasema, kundi hili ngo ugize umukuru mu gihugu cyose nimewafanya wakuu nchini ngo nzima, kubera ko kwa maana muramije Imana mweza kusifu Mungu. Dawidi ngo nawe aje imbere Daudi naye akaenda ngo mbele, yari yambaye efodi y'igitare alikuwa na efodi ya aravuga ngo nyekundu. Imana iraje tuyaka Akasema Mungu amekuja tumlaki. arababwira ngo nimucurane Akawaambia piga nzenze, ati nimucurane piga kinanda kugira ngo mbashe kwakira ili Imana. Mungu tuweze kumsikia ati Mungu, nimucurange kugira ngo mbashe muweze kwakira kupiga Imana. ili tuweze kulaki Dawidi ngo Mungu. yiyegereza Imana yiwe Daudi akamlaki Mungu. hari igihe duhamagara Imana Na saa zingine tunamwita Mungu bigasaba ko dutamba kugira ili tuweze kucheza Mungu akuje. tujane kandi uhagarare sivyo Bwana sifiwe sana Amen. mwumva ijambo Imana yavuze Sikiliza jambo Imana ambalo Mungu mubibona amesema. ukuntu asirimvye Mungu alipoona vile amecheza yamumubwira ngo mva kubwira Dawidi akamwambia, sikilizeni nikwambie Daudi. ngo Dawidi ahagarika abaririmbyi Daudi akasimamisha waimbaji, ahagarika umuziki akasimamisha ati muziki, hari ijambo Imana imbwira akasikia neno Mungu ngo amesema. Imana iramubwira Mungu akasema, ngo Daudi, kubera ikintu ukoze kwa sababu ya jambo umenifanya n'ukuntu ndamisha na vile umenisifu, ngo nguhaye amahoro nimekupa amani, nongeye amahoro nimeongeza kandi amani, ngo nkomeje ubwami bwawe na nimeweza Ngo ndetse izina kuimarisha ryawe. ufalme wako ngo ndetse izina na ryawe jina lako ngo nzorizamura utaweza kuliinua. Dawudi ati yo Daudi akasema, yes, ati nimusubiza muharu rudishani hapa hapa yumve ko hari ukundi kuntu yogira ili tuone Mungu atafanya nini. nimushake muhagarare tugiye guhamagara Imana ndarangije Tunataka kutamatisha. ngo Imana yamivuga Pari ya dove. ati ikintu Dawudi akoze ati Kile Daudi amekifanya, ati ngiye kukubwira icya kabiri Dawudi nataka kukuambia jambo la pili. Dawudi ngo arabwira ngo nimucece kenge Daudi akamwambia nyamazeni, ngo abanza gutegerejwe Imana akasikiliza kile Mungu atasema. Imana iramubwira ngo Dawudi Mungu akasema, Daudi, ukora ibyaha byinshi unafanya dhambi nyingi. ndakubabariye Nimekusamehe, ndakubabariye nimekusamehe, ndakubabariye nimekusamehe, nongeye kukubabariye nimekusamehe tena ngo kandi na tena shizeho n'imbabazi zari nimeweka hata neema za akiba, shize izindi mbabazi ku Mana. nimeziweka zingine za akiba. Dawudi igihe cyose uzokora ibyaha Wakati wote utatenda dhambi, nta mpamvu zo gusubira kuza hakuna sababu ya kukuja. iyi reserve ngushiriye Hii akiba nimekuwekea, ngo iguhaye imbabazi nimekupa rehema. Dawudi ati
ati noneho biracitse ati Daudi akasema rudia tena. musubizemo abadini musubizemo kubera ko Imana impaye imbabazi. Nagushima Mana wagiriza. Ashimela baba lorena tremble. Atukuza baba bila. Mwumva ijambo yarangirijeho. Hanyuma tugarura Imana. Hallelujah. Alafu tumrudishe Watu Mungu. watatu twogarura Imana. Pale patatu arudisha Mungu. Imana yongereze mu mago yacu. Mungu arudie kwa jamii zetu. Imana yongereze mu itorero. Mungu arudie kanisani. Mwitorera abantu baruhukire. Kwa kanisa watu wapumzike. Imana ize mu gihugu. Mungu arudie kwa nchi zetu. Daudi ngo aravuga ngo abaga ngo ikibasa cy'umushishi. Daudi akaweza kuichinya ngombe, Ngo agitambira Uwiteka. akaitolea dhabihu Ngo Mungu. arasubira ngo aravuga ngo mufatire beje umutsima. Akasema chukueni ugali Ngo mufate n'umunyofu mwiza. na muweze kuchukua nyama nzuri. Ngo umuntu wese atahane umutsima. Kila mmoja arudi na ugali Ngo atahane n'inyama. na waweze kurudi na nyama. Baje kwiyakira kubera ko Imana Aende kujilaki kwa sababu Mungu amerudia. yewe yego Imana agarutse. Mungu akirudia, Umuntu yogenda kwiyakira ukabanza ukicara ati. mtu anaweza hata kwenda anaweza Ugafata agafanta. unachukua fanta Ukarya n'akanyama ukavuga ati Imana na yagarutse. kukula nyama na kusema Mungu amekuja. Atukuza baba. Ayimidi wajaba. Amen. Ati mu gihugu cyose Nchi yote umuntu wese arya umutsima n'inyama. kila mmoja akula ugali na nyama. Imana yatashe ubu nyine yatwubabariye. Mungu ametusamea, amerudia. Yego Imana yakwabariye ibyaha. Mungu akikusamea dhambi, Yego Imana iri mu rugo. Mungu akiwa nyumbani, Wo kwiyakira n'ukuri kw'Imana. unaweza Ukarya neza. unakula vizuri. Hari abantu tuvuze bana batuko. Bana tuvuze. Amen. Tugiye kuvuga ngo Imana igaruke. Tasema Mungu arudie. Nimba Imana yaragiye hirya. Kama Mungu ameenda kando, Nushaka kuyigarura hagufi. mrudishe Mungu karibu. Utangirire mwana. Uanzie kwenyu. Tugiye guhudumia umunota umwe mwana. Tunataka kucheza kidogo tu, Duhudumiye mu itorero. tuweze kuhudumia kanisani. Tuvuge ngo amatorero y'iki. Tuseme kanisa za siku hizi Imana yongere. Mungu arudie tena. Imana ituvumere. Mungu aweze kukuja tena. Tuvuge ngo mu gihugu cyacu. Tuseme kwa nchi yetu N'abanyagihugu iki gihugu na nchi hii ambayo mnaikaa, bumva Imana. wasikie Mungu, Basarura umugisha w'Imana. waweze kupokea baraka. Umuntu nahura nawe. Mungu akipatana na wewe Nawe nibakubaza. ni kuku Horo Nawe uzababwire. ni Yesu wangiriye neza. Nawe nibakubaza. Ni kukuhora n'amahoro. Nawe uzababwire. Ni Yesu wangiriye neza. Nawe nibakubaza. Ni kukuhora n'ibyishimo. Nawe uzababwire. Ni Yesu wangiriye neza. Ramutse ukwegereye umubwire ngo ese kuratanga iki? salimie, umwambie unatoa nini sasa. Kuratanga iki muri iki Ni gihe? nini unatoa kwa sasa? Niko uheza abandi. Ni nini unawapea watu wengine? Subira umubaze ngo ese kuratanga. Muulize unatoa nini ndugu yangu. Tiba. Sana sifesa. Langro beshe. Mubaze ngo ese kuratanga iki? Muulize unatoa nini kwa sasa. Duheze Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Tugiye guhudumia uyu munota. Tacheza dakika moja. Tuvuge ngo tugarure Imana. Tuseme tumrejeshe Tuvuge ngo Mungu. Imana ize mu mago. Tuseme Mungu akuje nyumbani. Imana ize mu tuzi twacu. Mungu akuje kazini kwetu. Igituma abantu bunyine bakora Kinachowafanya watu siku hizi wafanye bakabura ifaranga, na kukosa pesa bakabura umugisha, na kukosa baraka. ahari Imana yo baragiye. Maybe Mungu ameenda. Ariko ngo imirimo yose werekejeho ibiganza, Lakini kazi zote ulizoelekeza mikono ngo iyo uri kumwe n'Imana ukiwa pamoja na ngo Mungu bizana umugisha. inaleta baraka. Gukorera Imana Kutumikia Mungu bifite inyungu. ina baraka. Itaduhudumiye kugira ngo tubande kuja. Piga ili tuweze kunini. Imana iguha umugisha papa. Yo kidada araserutse. Imana iguha umugisha da. Mungu akubariki. N'umwana wo kugatumba. Abarundi bazavuga ngo kugatumba. N'umwana w'imuhira Imana iguha umugisha cyane. Mtoto wa nyumbani. Bakukoraho. Piga kidogo. Tugiye muve hasi duhamagara Imana. Tumuite Mungu. Tubwire Imana ngo ize yinjire mu mago yacu. Amina. Hello.
Tafilare de Crozama. Wale waliokomele Imana ngo Mana tuambie Mungu wongere uze mu mago yacu, urudi tena kwa manyumba yetu, wongere uze mu gihugu cyacu, ukuje tena kwa nchi yetu, wongere uze Tugirire neza Yesu. tena Baba. Mana turagushima, Maana mwizina Mwami Yesu uri umunyembaraga. uhimbazwe data we, maana uzimbaraga mwizina turakunda no kunena. Tugirire neza Yesu. lari Ubwoko bwawe bari azefa turapfukamye Mana, ubwoko bwawe turaguhamagara. ritaka baya bande Ni ku mugaragu wawe Eliya yavuze, rilili mili gili aravuga kaya ngo neza kuza unyumva, l'ombre chefir de ati zala uzi karba bimenyekane kuri Imana, mende lari de zafile kandi ngo naje mukozi wawe, metambi lari bari asiba nguhamagaye muri iki gisagara Mana. Tafilare de Tro. Ni ku bwoko bwawe bwongere bukumva, lungulu ber de zafile tambre imiryango yacu ikumve, itorero ryongere rikumve, melande banga siva uze mu matorero yacu, riti bo wongere wiganzire mu matorero yacu, fara bara wongere uze mu gihugu cyacu, fara bili wongere bili utwiyereke Mana, papari wongere bili utwiyereke kaya Mana, wongere bili uganire de n'ubwoko vega bwawe, setapari wongere adambre kandi uvuge ijambo ryawe, gando melari chefile abantu borre bongere bakumve, lande lari imitima yabaye bari akahebwe ikumve, lubre far de zagaya imitima yabaye akahebwe ikumve, melari di bili tandre tegera Imana, ala melari Tegera baya Imana. sovelaria akira Imana, ribri bohoka mu izina rya Yesu, landri de bohoka, zafile karia bohoka, melari de mini tegera Imana, umva Imana, bohoka, Galari piti. wandwara sohoka, jomelari wabukene sohoka, mu izina rya Yesu, elari de mini Utaje imbere trebre y'Imana. vegas kayaga imbaraga z'Imana, landi milibre yodage, Tandi buri la wese yagobe. wateranye, buri Jome wese kaya. ukumva, Jome umuntu wese akumve, limita umuntu wese agukoreho, songi baria umuntu wese yumva ijambo ryawe, baragasa uganzirize, baragasa karande mu izina rya Yesu, karande tuyikuyeho, karande turayisenya, karande turayisenya, Sindwa mu izina. imbaraga z'Imana nimuhumure arizo zibasha kuganira, arizo zibasha kugaragara, uhimbazwa n'ukureka uhanira, wuzuye imbaraga n'urukundo, wuzuye kunesha, reka uheze amaboko bwawe kubohorwa, abantu benshi babohoke, izaboshwa bibohora, izaboshwa bibohora, abafite ibibazo babohora, babohoke mu izina ryawe, babohoke mu izina ryawe, babohoke mu izina ryawe, kugira ngo bakumve, uhimbazwe data we, bugingo buhoraho we, tuguhaye imitima yacu, tuguhaye imitima yacu, kugira ngo utumve kandi ugize icyo ukoze, uhimbazwe urabikwiriye, ntawuhanye nawe, wuzuye imbaraga n'urukundo no kunesha, uhimbazwe urabikwiriye, ntawuhanye nawe, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Dukomere ijambo ry'Imana.